Ноокат шаарынын базарынан өрт чыкты. Жергиликтүү эл өрт өчүрүүчүлөр менен биргеликте өрттү өчүрүштү. Валюта катар жарымына чейин күйүптүр. Arılbay jattı, bökürüp dartım jarılbay jattı. Bu vakit uçat zımırık kuştay, uykusuz dalay tanglarda hattı. Koldan bir gelmez işeken attin, Osman Bozcayga seni mi gettin? Çığımday canım çırkırak gitti, çın ketkenindi men bugün sezdim. Endi mınça seni ertelep kettin. 2025-жылдын 16-сентябрь күнү Карасу районунун Мытык айылында 2 кабаттуу навес күйүп, номер 25 бөлүктүн 1-2 бөлчөсү келип, 2-3 стол тартылды. Kutman taң dostlar, mına şunday tüpsüz yolda da uşuntip avariya olot. Şuntin akırın aydaş gerek.